ke le mantho a mantši ba nna ba ratang ke thabile gagolo and then ke tlo kgopela moruti wa ka moruti Maleka a tle ka mo pele le bone family ya gagwe ne ye pela e thabishe gagolo o bona bana ba modimo ba tsamaya ka tsela e o molo wena o le noši ka mo ge o ka rapela modimo ka pelo ya gago ba botsa modimo a re modimo le nna ke nyaka bona family ya ka e le mo e bidela wena modimo ka thaba gagolo e petšhile matsogo ba ratang moruti wa ka ke tlo kgopela gore ke no bja mantšu a semakae ka tsela mabedi moruti wa ka ke ra gore o bia o yale o kgona o rere o metšhile matsogo a sa tla ka pele bana ka Hallelujah. Lord is catch you on Hallelujah. Bana ba modimo le nna ka le dumedisa ka dina la morena Jesu Kriste. Amen. And then re tshabile ba ona mo ai mo amen. Nna ke mo ai shumo. Glory to God. Amen. So ke dumela hore kereke ya modimo it's a family. Hallelujah. Herlemo family ya modimo. Hallelujah. And then o ka ba go kondelelana o ka ba go metuntsha o ka ba go pula madibogo o ka ba go venda o ka ba go kai. Amen. Ona le batho ba ile modimo ba kgethile mo na go nyere phela mo yona. And then ba ka se foreya. Hallelujah. So bana ba modimo mthanga modimo mtumelele ke re phela na go nyetsata. Hallelujah. Na go re phela mo yona mo profeta gore ke na go ngwe thata kudu. Lori o nyaka ya mo Keresete. Amen. So ona le setsopolo mo ke beke sebala kwa kerekeng kwa le kere motho mongwe nkano se shara le lena. Amen. Hallelujah. O be a bolela mo message wa the oncoming storm. Hallelujah. Amen. And then ori ga bolela brother Brian mo are mo matšatšing a Noa o be go dijwalo. Hallelujah. Amen. Are modimo o ile a tlala ka yona. Kore a ke re go bolela mo matšatšing a Noa Bibele e re bobe bo atile mo lefatsheng. Batho ba senyeile and then ba se a senya ko dikhebeneng fela le ko dingakeng tša ditaola fela. Mara go senyeile ebile o senyeile le ka gara kereke. Hallelujah. Ke nagana gore batho ba nako ela beile batho ba ile gore le bona ba re ba rapela. Mara mo nakong ya naiwe modimo a romela Noa ka message. Hallelujah. Jwale mo nakong e re phela mo wena ke dumela gore modimo o rometse moprofeta o rometse William Marion Branham ka message wa mo nakong ya rena. And today bana ba modimo re ka se phele ka molaetsa wa Noa. Re ka se tloe mona o a reka ra re talletsene ka ra reka letfula e. Mara today go na le molaetsa wa modimo a o rometseng ka William Marion Branham. Nna ke dumela gore mona molaetsa wa lona o sufficient enough gore o ka re tšea wa re phološa mo nakong e re phela mo yona. Hallelujah. And then o re a bolela a re mara pele go katla ledimo oba a storm gore se tle se senye lefatshe ka moka. Modimo wa dinakong ka moka o lokiša batho o tšha batho and then a ba lokišetša something se e le gore ba e le gore ba nyaka o tšhabela bogale beue ba ka tla ba tsena mo go sona. So today bana ba modimo mo Malaka chapter 4 ewe e le bane mang le mang o a rapela o ra o rapele o na le mollo o eta o a rapela o re a o rapele o na le storm sa mollo siela modimo o tlo fisha lefatshe. Ewe ebile a re ka make e ngwadilwe yona le ba mara before mollo o eta o modimo o rometse motseta jwale ka ga a kile a romela Noa metlheng ya Noa. Hallelujah. Pero uri ke bona Noa eme mo monyako wa reka and then a re ratoko. Hallelujah. Jwale ka le rena re bone William Marion a eme a rara enge tuwa. Amen. There wasn't many would listen to him. O bo se ba bantši ba ba gona o di anye o motheetse. Hallelujah. Dia bona ke. They or go a swana le today. Or they want entertainment. But when I go to Bishi, when I go over and let Tagradi Koloi, when I go over and let Tagradi into you, no, I got a Koloi. No, I will move to Koloi.
ira ela bua go be modimo o so fa tshelo ha modimo o file ntore ela go ntlo we modimo o so fa tshelo but that is not what we have come here for una le ntongo e feta golo ya hao una le ntongo e feta ntlo ya hao ye ilo ringri ke mo bana ba ke be ke bontsha bana ba modimo ka Job o re Job modimo o re ga bolela a re he was perfect and upright mo le fasting ka moka hallelujah and Satan na go nwa e maema modimo a re mo di lobona hallelujah Satan na no mboni mara problem go o mo tshilele dishi ke a bua bana modimo ene modimo o be a sa ikgantshi ka Jopo ka re Jopo o be a khumile modimo o be a sa ikgantshi ka Jopo ka re Jopo o be a ime ga botse no hallelujah modimo a rasa tame a re no o ka no ya watch everything hallelujah mareli ena o ska mo ka re bona o na le ntongo ya o feta dilo ka moka tse Jopo be ana le Jopo hallelujah Satan a re ka sno chama humo le bana ba Jopo awelela modimo re marekere o mmoni Jopo na Satan rao wa motho kele o sa ntse kele talo sa ntse kwa ga eng ka le twa modimo mo belela no ka go khoma mbelo hae mara le so ya o sa tshelo hallelujah so ona bona rona lo tshile we di feta lo tshile tshelo na na ka re go amen so balo o re mara batho abanya go ra lwa banya ka eng entertainment they want entertainment, not the gospel. Who are to this Hollywood evangelist? Ore madima be o ba banyedi ba ba enge ba Hollywood. Akere bona bana ka entertainer. Amen. Who's afraid to call sin sin? Ba o ifa o chaba o bicha serenge sin. We need some of the old fishing. Baptist preachers that got the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That's not afraid to preach the gospel with their bare hands. Amen. We need to preach this gospel. Amen. Baby, what would it help you? How can benefit our and fast? Madam, how are you? Amen. Balo, Maragata ke para para mo o wala ntungu. Ore wonya ke ba re ba ile reng aba para ditlafo. Ba ta ba rera ba tshata sibe ba bitsa sibore ke eng ke si. And then not covered up with some kind of a rubber glove. Amen. But preach the coming of the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Or a judgment for the wicked. And then heaven for the righteous. And near approaching. What season? I don't know. Just so away. Amen. What mulo taning badaba mudim ariti. What rapture taning ariti. Amen. Ora asina go yodi anyi ya ro ka grek kinna go yo yemela rara nite ba tloga ba itumela ga ba rana ba dianyi ba pulu ba ni ga rana ba dianyi ba hele glory to God. Amen. Ore I don't know what I get to na itana ito buana koma and no one else knows. Hallelujah. But I will warn my generation. Amen. If it comes now, I want them to be warned. I can see Noah in that door of the very ark. Oh,
I would just like to believe one thing. It wasn't that way. But no one standing in that door, the only way of safety. So today, the only way of safety is the message of the hour. le sento perelela o lata sebi ka re sebi o tsamaya sona se wisha dile o ka se dirulu ka ona le sebi then go lo ka rena go tla bona ga o tla bitsa modimo a re betile morena Jesu matso haleluya ke no kopela brother Tlhogona la re ntšhetše se fela se monate and then brother Denal bile je mtlanga modimo ka kwantle and then la ke re fa le ntula modimo a re menga mauto So modimo kuta tshwana phatsa bana ba modimo le le gae ka modimo tja re di ka tshisa le kana go ngebe kile ka tseba go thoba so all right ngebe se ke ngebe ke dile something ka re ke expect
moyeng gore a ka tla jale o le boroga tšhetšha ya ba gore le nna le tšhaba go no thoma taba e nngwe e se ke confirme le motho baruti ba ona fa bona moruti Maleka show bona moruti Mutlana show ya mogala bana ba modimo le bana ba modimo ka moka amen. God bless you amen. Jale nna ka emela selo e se o bolela le dilo la modimo ka tsena ka tsena bana ba modimo tele ke le mo ntse mo ka ba kana no Maleka ke molesitse Hallelujah. Tare ka mo ka ona le tamo ya ba e bolela jwa le re ke le ba ma tare ka se se ya le ma ke dira so ka ro Bruce a tswile tamo ere le mo ka o e feleletse yo bona nna nka tsana mo ka e ganyane then re tle go feletsa ke yona tsabe go ba tsara go tsaka yona fa ke part of what we had in the morning re bolela ka molaetsa wa rena wa mo gae mo. But before re ya go le bana ba modimo re le ka go boloka nako a re inamiše difatlhego tsa rena before we go into the reading of the word. Modimo wa rena go sia go loka ona motlhodi wa le godimo le lefase le bitso le le maatla la Kriste Jesu re a leboga go sia rena re tle fa re le bana ba gago bo wena o ba ratileng wa ba bitsa mo metleng ya bofelo ka ra mekgwa le mesepelo ka moka ya bophelo ba kelo wa tla re bitsa gore tle re fa ka fasa ga kgaogelo ya gago e se ka go kgona le go tseba le go rata ebile yo grace jwale modimo wa ka re tla bona gape mantši wa lekgono re go loba ka tsotlhe gape re gafela dipelo tša rena matlolo a rena meoya ya rena megopolo ya rena le mebele ya rena go wena a ke papa o re tlhatswe ka lentšu la gago o re tlhatswe ka madi a gago moya wa gago o re lebale le kgoši ya ka o re bile mo lefelong la go kgona go kwa ge wena o bolela ke le lentšu la gago papa re sa tlo go lona re morago wa gago kgoši ya bophelo a e bene o tlo go tša taolo kgoši ya bophelo wa bolela lentšu le modimo wa ka ka tsela e tshwanetseng wa bolela lentšu le modimo wa ka ka tsela ya go fa tumelo tumelo e le yona ya go fenya lefase wa go kgopela jalo papa a re le ba le go ba fa maatla ka moka a diabolo di-projection le mekgwa ka moka kgoši ya rena re modimo a ka ra di tlema re tlhokisa maatla fa ka maatla o tlhogosiana a ke presence a bene tlo tša tswa mo dilong thoma ka ngwana o monnyane tlha ka motho o mogolo a ke wena o re lebelela ka botho kgoši ya ka ka fa wena o se o bolelele rena modimo wa ka le ge ka ba ka selo se se teng modimo wa ka se re ka go ra šoma mo go sona morena bane re rutile gore little is much when God is in it jale thonofatša palo le ntse o sa tlo tsena mo go yona re kgopela jale re dumela ebile re sepa lebitso le le maatla la Kriste Jesu morena wa rena amen. Re a leba bana ba modimo a rena sa eme ka maoto re ba le mo dibabeleng tša rena re tlo no rona mo re badile ngwana go seng ka ga go ne ntho le go change fa e lo ba go feleletša e thought Matthew chapter 10 verse 40 to verse 42 and then Luke chapter 4 a to mapele ka Matthew chapter 10 verse 40 to verse 42. All right. Amen. Yona, hallelujah. Right. Matthew 10, 40 to 42. Yona e bola ka mokgwa e a amogela o amogela nna gomme e a amogela go nna o amogela e a nthumileng e a amogela go moprofeta ka ge a ena le leina la moprofeta o tlo fiwa tebogo ya moprofeta e a amogela go moluki ge a ena le leina la moluki o tlo fiwa tebogo ya moluki e a agelago e mongwe wa ba banyenyane ba sego sa meetse a batago ka ge a ena le leina la moruti ruri ke a le botša a ka se tiwe moputso wa gago. Amen. Luke chapter 4. Luke chapter 4. Hallelujah. Verse 16, verse 27. Amen. Let me find how to do that. Luke chapter 4. Marari baleng bana ba morena go le bothata. From verse 16 to verse 27. Maybe it will be my Lord go go fa background. Amen. Just mo bana ba borena ba ba sena go la se. A tla motho a Nazareta mo a boletse go bona
ka letšatši la sabata a ya phuthegong ka mo a lemetšego ka gona a ema gore a bale ba mo nea kuku ya Jesaya moprofeta a e phaya a hwetša mo go ngwadilwego mantšwa moya wa morena o na le nna ka gobane o mpietše go begela bapotlana taba tše dibotse o nthumile go alafa ba dipelo tše robegilego ba ba thupilego ke ba boelele khunologo ba difofu ke re ba buše ba bone ba ba dubaganego ke re ba ikele ba golotšwe ke bile ngwaga wa katlego wa morena a re a minne kuku a inea motlhanka yena a dula mahlo a botlhe ba phuthegong a motsepeletše a thoma go bolela le bona a re le bone ge tše di ngwadilwego fa dikwala ditsebeng tša lena ke gore di tšweletše botlhe ba mo dumelago ba kgotsa mantšu a bose a tšwago molomong wa gago ba re a ga se yena morwa Josefa Jesu a re e fela le tlompotša seema se serego moreku o ithekole le tlo re ke re di kwilego ba re di dirilwe ke Kapernaum dira tše kao le mono motseng wa geno dira tše kao le mono motseng wa geno a re ruri ke a le botša moprofeta ga ke a thabelwa motseng wa gago ruri ke a le botša metlheng yela ya Elia go be go ena le batlhologadi ba bantši mo go Baiseraele mola legodimo le tswaletšwe ka ngwaga e meraro le dikgwedi tše selelago wa ba tlala e kgolo nageng ka moka Elia ga ka a rongwa go e mongwe wa bona ge e se wa Serepata nageng ya Sidoni go mosadi yola wa motlhologadi le ba lefera e be e le ba bantši mo go Baiseraele le metlheng ya Elisa moprofeta gomme ga go leo tee wa bona ya fodišitšwego ge e se Naamane wa Siria ge ba ekwa a rialo ba tlala bogale botlhe ba mo phuthegong ba tsoga ba mo kgorometša ba mo ntšhetša motseng ba mo iša legageng la thaba yeo motse wa bona o agilwego godimo ga yona ba re ba mo fekemetše ka gona gomme yena a tšwa ka gare ga bona a ikela amen Are you going to the climax of prophecy? Part 93. I was saying the reward of a prophet or a prophet's reward. He that receives a prophet in the name of that prophet, he shall receive the reward of a prophet. Hallelujah. So, Jose Liplo Boncha, the Visual Prophet, Aranora, Ligula Mudimanere, Honore, Elia, Prophet, no Prophet Omolomona assignment, onale, same Mudimam Romatin son. Now, Okahana Wamala Prophet. But was a amorele ka mandate to Harawalija, Jeremiah, for the Isaiah, for the man. Omulumo will listen to identify and individual identify. So around Keramala prophet, so you were a mamrel, Tivana, Uchaja Gudra. For the Iscaranu, Gianlo Mo, Mudimuha Romelamo prophet, Umuromelana le Pepos. The purpose say we want to come around that is his name. Bonang, Filomora, more push Lina like James, our Lina like James, but which are his name. Counselor, that's what he's going to do. Oh, yeah. The Prince of Peace, that is his name. Lemo Prophet William Brennan, William Brennan, Kamara. Lina la hai se mo identifying mara ba profeta ka moka ba modimo ba rometse monako dinako o una le ntwa ke diramo ise go yo modimela ka go modimela Jeremiah because ye Jeremiah e dirile nga ke dina ke mo profeta so raso je khona go tsenelela go mofeta go yo motia mo polelo ya re mo profeta ba re khona go khwetsa lina la hai so and then jwale mo e bolela gore
Jesu Kriste le ena jwale ka mo profeta mona kwa wila a thoma go bana jwale ga bala ba ba botsa gore yena o tlole ke go tlo dira eng a go jana ke tlole ke go tlo preach go preach taba ye le then ba fumanegile the poor wa go ra ibile ka botlhoki ba monamele le bana bothata le bona wa bolukisa ba bolela ka ba ba fumanegile mo moyeng the poor over preaching the gospel Amen. ba dire le selo ba fa the gospel ke ne to ba fanse ba sena then or baba those that are bruised was a motho a le bruised bara o ka re kana le nthoso inya ka monya ke le bandage mara a re jwa a re ba fa bandage o ya mo ko dira ona le jale ka no le tsi morara ona le tsi le modimo re fa tsona ne and then go ne le lotsi dingwe tse di tsa tlhago ne modimo a ga le gore fa tsona wa re fa but a se tsona taba e a ka re bibele a ke re namba le madi a ditsela modimo ka se pheneletse mo nameng la tse wa railo that's why le mmele wa Jesu Kriste o ba sena bothata go tla isega e le party ya inaka ya tswele so le go nna le mo wena o tlo ba jwale go na le dintho le mo nameng re ilo tsana mo tsona e dira wala modimo hanya ke go re thusa go na le ntho e dibeletse ya yang go yona ba le ngwana modimo ga na le leemo ba ge le fase le na le leemo modimo ba romela mo profeta mara mo profeta o lina la hae mandate wa ke karabo ya leemo le le leng go then ge batho ba kgona go identify na mo no tlo go dirang ke yona ntwe le ba e amogela ba amogela ye a itsetse ke yona ye lo e ba reward ke mo kutlo go ro patela re boletse ra re a yo patela a yo go tsa o se o reward wa so be so era tumele it's an effort it's quite something we dimana mo prophet in his name that is why it's a very reward when bibele tla go botsa a go no fiwa man ere go riwa diwa monna o le ke seroto why a laborer is worth of his reward so go le a labor process e re tsana ka mara yona to get to the prophet's reward amen mara ke tumile pele ba ira ke mmere go montsi go dikore o tlo tlhakana le tshedintšho o leke go dira se mo profeta le sona because o ka no ka modumela but wa khwetse le o no bolela ge re khouta mara botse a o diri a o mo amogelo ke yena a tshwereng answer ya selo se o stoka wa bona jwale Jesu Kriste ga thobo bona ba palla go mo amogela bibele a thoma jwalang a dirang e re yona a ba wontsha batho mo Bible baba a no fa metlhala pele ya batho ba ile ba amogela a prophet's word aba o tlo re bona khale kwa ba tsadi ba batho ba dina ba 30 mara to one was Elijah sent musadi wa go tsere part ke na musadi le ga lebelela Elias a le mo lebela jwala ka wa tseba monna wa utima dipula le tse ka makaje we am identify for what it is amen for that re bona go sege be re bolela musadi le mafelo ke la fitara now I know that modimo gona bona le ge le mo la ga be le la tlhago bale ke nya gore tse monna wa bobedi fa re no le ka go bontshana bana ba modimo amen ke dumela ge le bana ba modimo re tšea maela re sentse re direng ka molaetša ke nnete molaetša o a se wa go no reriwa ka mogolo o rerang fela mo molaetša o feta go no reriwa o nyaka batho ba ba dumelang certain things ka ona ene dilo tseo se ka yo batla go ithomela a be lo tse modimo a di boletse gore monna o tlo di dira o botse go dumela William Branham ke ena mo prophet amen mara it's difficult and it's going to be a battle go dumela is the only solution of the hour because bibele re ke ena amen o le re ge modimo ka se romele yena le fa se le tlo la tlhego ba go sentse go mo dumela re mo profeta e seng ka baka la gore fela o ile a dirang tsere dikweletse di matla but mo dumelele for that reason that you are sent for because tse dingwe tse di balang tse dintsi a se bibele boletse o tlo se dira ka mokgwa ke se latelang se a rometse go tlo se dira o rometse go tlo fokontšha batho a way of escape ge o ka dulela tse dingwe tse ra khouta mo profeta o ditleng di rulata wa tswa di khouta ka moka batho ba se kgone bona a way of escape a swa amogela dina la mo profeta there is no reward for you alale
ke dumela ga nyane yana ya kwa hala bana ba modimo so jale era ge motho a romela mo profeta gore a gone go tseba leina la mo profeta o swantse a be le ntshwe ka mo gare ga gagwe ya go gona go recognize gore profeta le ditlo la le fileng ke bomma alright kana isa di mo profeta ke bomma ba hae di le mo profeta ke modimo ba ka ga bo ba ka mo fa leina le sofane that is his natural name but his name of a prophet as William Branham. No, I can't see where the mobile is. Maroto Koita identity ya mobile. That is his name. What he is going to do in this age. Amen. You are beginning to Rebecca Mukau, Karabanama Mutumako, Readula, and then Retanagara Luchidimo, Nakum Camelo Ranyam Yogabrapi. And now the magical Mudima or Jabur Rujo in the Lamu prophet. Kur Arizona with the power you can I baby. Because when I'm with the baby remote Anyaka, Osana Kumula, Musomutunale, Lumule Fitumuchimo, remote Aya Anyaka, or Kamal Quita. One time with a baby who reach everything. Oshanaga Chimio, because I was on the boat, I was on the Chimio when I was like, I didn't see no. The size you can watch me. Uru abai jaratela abai bemumnya. Ai tegana mana karu dilo dikam. Hallelujah. Ai takali dimulana. Abone khupulu yengwe ngabaleona. Yenga boye butaba na bamudimu. Ai tsama na mudimu nako. Uru gonya ka lenjula mudimu because o mudimu amufilensela ke mo prophet. And her kabali khupulu tshidingwe batho jwa go marapedi ngake. Go di denomination ba rutile tshidintshi ba resistelo tshingtsheding tselo. A di tshitshatswa. No batho ba dula ka mo ba re message mara ma mekgwa ya bona ke akwa. Jale ke batho ba ile re a ise ba kwetsi leina la mo prophet. Ge mo prophet a ka bolela a re mosadi a sone o dira jwale. Monna a sone o dira jwale. A kwetwa dira ka mogwa o. O lo ba pere leina mara motho a o dibe message. Le tsa di gana ke tsone tse mo profeta a rometso ka mothuse o sketsa ka motshwa jwale di motshwa a bolela re mo profeta jwale a tibilina la mo profeta a tibi the power that is given to that man mara jwale power yela o itseba jwang a o itsebi ka mediro ya tlhago o swantse gone go tseba anointing ye le mo mahae bibele e re moya wa modimo o monna I'm anointed to preach. Yes, in his preaching or whether in the waves. Have o preacher message wa liberty. O preacher message wa healing. O preacher lojo ka muka jona a o fitona thuto go tjo fodi lo sa dumele. No, o preacher jona o so go di shia ka ba ra preaching. La tsana bana ba motho. Igrale agerta le di putsho na le tse di nyaka. Yo go tjo tla mo nta pelele. Na o dumela a se mogwa wa modimo wa o dira dilo ke mogwa o mongwe gore batho ba rata go ya go silong e se ba kwetse ka a se diwa ka mogwa o because iraro wena o tla ka thuko ba bona ene ntwe o tla ka thuko a ya go a ba yo sa a re go na le lemo le lengwe le o tlo tlhoka ba le ba go thusha then le lemo le o tlo faila o tla molo amen right jwale ka re ya le tinyana bibele re boletse ka mosadi wa a widow. Jwale go gopela re mo 2 Kings chapter 5 re no le ka go bolela ka monna o nna mang ganyane then re tle re gona go mo tabeng. Amen. Jwale ke ra re tsela o fela o di latha ngwana morena ke re dula modimo le a khala go ya se ya beso brother se ya beso ba ba ntshila diteba letseo ene le na le mogwa o mo botse wa o tlhalosa ba ile ka se di dire ona wa bona yona tlhaloso eo ke ignorance ya o tsona mo profeta wa ya boletsile because rebe a re kereke so di beso monna so di beso mosadi so di beso dilo tse e be ka ba la ke yona tsela ya go thusa ka ba le ba bangwe ba di dira go ntse kwa ene a romelo mo bona jwale mosadi wa ko mosadi wa motholagadi ntwe mo ila mothusa gore ba se a gone go bona gore Jesu mo profeta wa hae a tlo mo fa dilo ka mo ena nyaka because agenda ya modimo e fetsa dilo tsa motlhago ke nnete go modimo le ga ka shana thusa na le wena ka lo tsa tlhago a se rona dilo fedi jwale lo ka shana o kgona o dira dilo ka moka tsa tlhago wa shana o sa lwale wa shana o sena mathata o ditlogile modimo o sa le mo processing ya go ya go tabeng ya hae ene ke mo profeta wa go modimo le ntula modimo le ya go yena jwale le ntula modimo a le felele mo ntle bibele le a phuleletse ya go le phuleletse le fitla ka go gare ga motho la wa ka mo are ge se tshidi fitla mo we
a se le bereka mmereko le one jale a o tsebe reward le tsone di phuleletse di fitlhe right ko pelong le dire mmereko wa pelong. So 2 Kings chapter 5 verse 1 to verse 6 a re thomedi wa le bro yona ba la ka mogao na mane molaodi wa diraka tša kgoši ya Syria ebe ile monna e mogolo pele ga mongwe wa gagwe monna ye a tumilego ka gobane morena o be a namolela Syria ka ye fela monna yeo wa senatla o be a ena le lephera bjale Basyria e kile ya re ba tswele dira ba boa ba thupile mosetsanyana e mongwe nageng ya Iseraele mosetsanyana yeo a ba molata wa mosadi wa Naamane a bolela le mongwe wa gagwe a re ge mongwe wa ka a ka be a ya go moprofeta wa Samaria a ka be a mo fodiša lephera le gomme Naamane a ya go mongwe wa gagwe a mo anagela taba ye a re mosetsana e a tšwago nageng ya Iseraele o boletše ka gore le ka gore kgoši ya Syria ya re napa o ye kgoši ya Iseraele ke tlo mo ngwalela lengwalo gomme Naamane a ya a ena le talente tše 10 tša silibera le sekele tše dikete tše di selelago tša gauta le diaparo tše 10 tša monyana a fihliša lengwalo le la go kgoši ya Iseraele lengwalo lela le be le re e re ge lengwalo le le fihla o tsebe gore motlanka wa ka Naamane ke mo rometše go wena gore o mo alafe lephera. Amen. Right, le kwa bana ba modimo. Amen. So jwale bebele e bolela ka monno o šomiša ke modimo mara a tsebe selo ka modimo. Bebele re monna sho e bile kaptene ya madira go Syria e bile monno maatla o mogolo a tsebega mo setšhabeng and e re ntho e be dira a tlhomphega gore modimo ba mo šomiša ko Syria kwa modimo a šomiša monna wa Syria go lwela ba Syria a etla le victory. It was a mighty man of valor. Mara anele mighty ye ka mokana bebele there's one thing mono bala le lephera gona le leemo le lengwe le sa gore e bele gore o ba le ka mara pikagano ye nngwe now le go pole taba ya Naamane re e bala ka re ke nyako e bala le Jesu o rometse batho ba go bala ka Naamane ba re bala la le baka leo now re gona go bona na motho ge modimo a bereka le wena ka mogwa o nyaka go fa the reward of a prophet. Ona le ka mogwa shuma le wena different than batho ba le ba bangwe ba bantsi and o sonje o tsebe re le bona mohuta o wa o tlo amola mo profeta ka lena la mo profeta o sonje o tsebe modimo o tlo shuma le wena mo dwa le amen ba le bebele o ba ile o na le phera and then modimo o ba bile reward ya monna o mara ke boletse ka modimo a o pasa la o pasa ga o jwa tlhabo modimo le buru ba bolela dikoloi le joka gore ka ba le tsona le re di tswa go modimo a se patela ya modimo. Amen. No patela ya modimo e gona ke the greatest thing yo ka go ba le yona bale mo Naamane ba le joka mo ka gore ge re bolela ka art ya ntwa le tlhaselo e be le monna le tšeo and I feel ke modimo ntwe mara go le leemo le lengwe le thibile mo bale monna o re a ye go reward he had to labor o ba sonje a katane ka re o ka se yo wa moputso so shome jwale monna o jwale ga le mola a fentse dintwa tšeo na gana gore monna o a fetsa go fenya dintwa tšeo ka moka tsone gore ge ba ya kontwe ba etišana ko pele fela re ka mothokotse ba tlhasela mola dilo ja ba tlhasela mola lena ba le kgone go ema ge ba boela gae mo go leng boso ba ile celebrate a kgone kopana le bone ba ka se bina le monna le phera ba mmeela kwale gore o gona mo fasing ya dilo mara go le le ya monyane le yona the same thing ye dira a kgone go wina dintwa mola ge ba celebrate di victory a kgone go ba le bona ka baka la le phera nthola ya ba mo go ba tsa ka mo ha ka re modimo so ja bereke le wena a ke bebele he comes to the broken hearted. Yes, exactly. You must break. The whole the most thing ana liona e kaone ile ke yona se nyo re ba bonela mabitso ba fa ba di mental ave ona ka mo ke yona the problem ya hae gore a go go ba mo and ntola ya dula mengwa ga le yena aba kwa ra tsantwa ke nyaka ya gore
a ke nyake bebile ga tsama a ba fitla le a thopa le go Israele go a thopa a shumisha ke modimo ba thopa le mositsanyana a tla dula ka mogale jwale monna ola wa general ka mogolo o tsere go thoma o namela ka status sa bophelo go ne le batho ba le a ba qualify go batamela mara mositsana ola a lebelela bona monna o a lwana a challenge wa mala wa tseba ke nkebe monna o my master aka go ja chance ge modimo ka modumelela a ya kopana le mo profeta modimo aka mo fodisha na mano bo ka se mo grave le mashola ha ba mo tshaba gudi bibele e be lo mo golo but this time modimo ba se ja mo kokobetse a mo tisha mo fase a tlo kwa ngwana o monnyane wa mositsana wa thupilwe o bereka ka mo lapeng la hae bibele ge ba feta go bolela mantshwa a se a senye nako ile a kwetse lo di mo pitlantse ka mogolo ba nna e le ro bo captain wa sepela abo sepele ke fona wale ke la ka fodishwa wale bibele le wala a ka ya botsa go shara mona a tseba keng bana batho ba le ne o sa dire kwa go re modimo a mo kokobetsa a mo dira gore those people that he overcame o so nja ye kwa ana kwa re ke fenja ona ke kwa yona ocha o shi ba bona re eta ba monna ya monno nga tsimoluse ya ke ta wala le ngwa ke ba botse ga gore we all right monna ezi la reretswe a o tse ke ngwana monnyane a tsia makumo wa di kwa le tshwa di bala ke tsa fa re tšhelete a le tšela ka ditsia ba di convertela mo tšhelete ya US o do ba 6,000 pieces of I didn't gold or silver 6,000 a pelo ja se dira re bolela ka silver ka lona ke tšhelete nje monna a tswa kore a itse mo di ka bona a ke nyake selo o bana le nthongwa a inyaka ba modimo ba sa nyake go mo fodisha modimo ba nyaka monne wala a dira le mo le mogapele jore a be le meat mo tlhagong a ga re ke tsimishana le tlhokego ya mo tlhagong ya gore modimo wa mmata le wala mona le ka etswa ba mfile le mangwalo a tsore le dimpho jwale o ya nakwa ya so dia yo kokobetsa a ke tsere ke kgweditse ka etse gale ke la tile ma ba tlhasela motso ba tshila ba tshaba ya le bale yo locha o mo tse ke ngwanana amen le motho mo ngwana le ga fita mola ka re ka tlhalosa e ba ka phojelo la pala ngwana la sela tuma ba le jwala phojelo o nyaka ga ntweng ya go tsena go khoshing ya Israel ba ngola mangwana ko la ba modimo tsa monolo mo tisa go fase mara o ya ka o sonja yo le bana le a prophet reward exact mara a prophet reward o go kwetse o sonja o amogela mo profeta ke se a leng so mara identity ya ninju yes wala modimo o tsa le mola mono le tisa fase ya mono la ba bona no mo o padi a go la tsela wala ga fitha kwale bibele re ke bantsha le ngwane le la ba le fa khoshi ya kwa Israele khoshi ya kwa Israele e ba le ngwana le ba burungoro ba le mola re ba le mo verse ha re ba le verse 7 that's right hallelujah khoshi ya Israele ya re go bala le ngwana leo ya ga go la diaparo tsa yona ya re a ke nna modimo e ankago bolaya go ba ka fidisha ge motho a roma monna a re ke mo fodishe lefera se ba mmele bone ka mo a tsoma go taba ya go shitana le nna a ke le ha e ba le wala e tsa ba ba all right first ke nama wala wa utshwe all right jwale o ne o re tsana ka dilo tsheding ke bile o re botsa re fodishe motho bana khoshi gore ya gakala o tlo modimo o tlisha namane mo fase monola is a conqueror Aswara monola walwa o dira everything a fetsa o tsele ngolela le bya ka mola expecta re batla ra monna o ikokobitse o tsele dimpo a kwa voice ya khoshi ya go dimo ka fase a go bona le ka bona namane o thunya ka ntwa man o thunya ka ntwa and also naman aso ka mojaro nya ka ntwa this is a captain he's a mighty warrior o bolela ntwa o tla ka dingwe ba kore
Nama le ke ba ile bya lo tla fase. Ara ke ba bona. Ke buria motho mona. Ke ta wena motho. Mona ese mo go se no reisa voice fela na ke le ya pa go re bona re ga ketse go re ntwe ka mara nga ma be se di emele a ba bona jwa le ro tlo nthotlha gape mo go se a pe le ro tlo ge le di aparo nya go mpontsha ntwe ina go tlo bolela nna mara modimo ba mo nyaka na mana ba le re nyaka se ka go di nyaka ke na Amen. Aema monola kaya dia para ba fetsa gore a lebeletsa and a tswa re ka emela mo ka tshela ke namana monola ka sepile mara modimo wa mo kokobetse ena lo fetsa go namana khale mara le ngwana le bole le ka ntwa di tsoma ke ena go sia ise o tlotla monna wa ntwa mogale wa ntwa re monnonya ka dintwa bana modimo ta le ba tsa lo tshedimo ha ba ke bola ka everyone you have to overcome o tshwanetse o show me isn't tutia o tshwanetse o le dilo you have to fight your own nature you have to fight your own unbelief monola a ema mola ne go go sia rasa le dula bala fitla ko mo profeta le ya mo profeta ha kwa o snerile modima a ja mo profeta le aba kwa nama a na mthata o modima bana na time to act Exactly. Zaka exa mara nama no ano kubulangane kubulaga munna o shota ntsi mara bona tlhaga re tsa makokane ya tlhatlha kwa le modimo ne go modisa mo le o shumela ka modimo mara ana chance at the reward ya modimo wa mo aga Amen. a be bolela ka nna mano ska nna na munno mo wa le khwekwe ke bolela ka wena ai ba diso bona le mo modimo a nyaka ngona a o nyaka ene le fele le ngwana morena fele a o tlo fi Yes, exactly. Amen. modimo mpo bo kokobetso o sa sa se na le bona ai fama no there's a battle do la no ene modimo a re patile motho a feta ka tsela o tla ka mo la o fa di virtual le di pekara le mamola bontsha di ka le le nkgalle re palla mo jara teng ra ntse tsika le le maka tlo le tle ka mo le tle ka go re ntwe go be o hema so hey ke nna re o tsere dia boa no alu ya bere ka go patela Modimo ka so fetwa na fela ka mokaba go na le ntse jere be yona ka mokaba and a gona wa ilo taka mo mongwe a gone motho a tlo no tisha lo tja no bereka tja go so bile pampiri mo ding tsona o ka tsana o le save ya di a go tswelele le ya mo le le tlo le bana le wena jale le mona etsa gore o tle mo phela gona ka mara bophelo ba ka le ba hao a bona le di tlo challenge mo ene tja o kwa halo bona ntwe a tswa ke ka kwa halo ene izo nje o tshikile go so e maso e ya la tsewa le ona brother Amen. verse 80 Amen. le fika verse 9 Elisa monna wa modimo ga e kwa gore kgoši ya Israele e ga go tse diaparo tša yona a iša lentware gore o ga gola diaparo tša gago a tle go nna a tle a lemogege mo Israele o ena le moprofeta wa e kwa re ya go ka le perele la e no ba le perefet go na le ntwe modimo a nyang mo lemoša yona ya go thoma go lemo a se ro ba sa tseo mara o ba sentse a tsebe ka level e a gore mo na le mo profeta gore ga a feta go bona mo profeta ka quality ya tlo mmona a kgone go mo receiver a tla go the reward of a prophet jale modimo a re mo jale ga a bona re kgoši performile e ge ke di gaone ka moka monna o sa eme modimo a tsoša mo profeta a wa kgoši ngwana o ska gila diaparo ba botse ba tsekeng jale
gore o thomile pele a botswa ke ngwana mara le phera e be le mmereki le mo ga tlile o kwagetse a tlile mo lengola a ka tsheletsa anything mara modimo ba sa fetse ka gore tlhawa motho bothata a ditsa kwa go sia bitla ya dira dilo go tselo no awa mo santlhokusitswile a re a rena ba tsena go kware mo profita le tla kwa mo romeleng ke a tle ke eno le ke tlo bolela le yena a tle a tsebe ka re ke ntwe e thomileng kwa ngwana le thomile a re a yo tseba re go le modimo le mo profita kwa a be le tseba mo profita o tla amogela the reward mara a no tla kwa le a no tseba mo profita a wa dilo di go Exactly. That's it. jwale o tlile mo le ka dimpho jwale a bona re right at least nyana ka re go tlolo ka jwale a fitla kwa o mo profeta jwale mo mola ka charity ya he jwale wa expect sa jwale ka re ke tlile mo profeteng a di tshome tsa mo profeta motho a fola a ke o tlile ka bolwetsi o no o ba belwa monna a re tshome le ona brother le sister Amen. o mina amana atla a ena le dipitsi tsa gagwe le dikoloi tsa gagwe a ema mojakong wa ngwako wa Elisa Elisa a roma motseta a tla a re ya o tlhape ga šupa nokeng ya Jordane ke mo mmele wa gago o tlo go fola ba thakapana ya ba mo Naamane a tlalwago ke pelo a tloga a re ke nna ke be ke re o tlo tswa a tla go nna a ema fa a rapela leina la morena wa gagwe a išitše diatla pelo mo go ba bago ba bona o mpodiša amen jwale monna o ja go fola ke wala a bitsa mona profita a tsweleng o tla motlhako tsa mo botsa monno la no lentswe la modimo this is the word of God ka go ga tswe mo profeta ora sa mo botsa monno la a ye go nokeng kwa a yo tlhapa ga tshupa tlo fola amen position ya ga e ka mo Yes. a go dinora wa ntwe bana a go no again a ke so yeah kita kan touch man aka sino bolela e ka kwa okay adapter in the name of the Lord wala hallelujah ka go mojuga o mo profeta ro medu mo yena o a tshwanile ba bang o tlhoma a berekile nazo ene nna mana ka selo so mantweso wa iteba re dire ya dire o ibone go motho a lola ka mogomong ba jo mmela le tso bo le ene a se ba motse selo ka modimo jwale wa tseba re tse di a golela ke a rena be ke nana re twe dia so o ka ntantha Ka ro bone somewhere. ka yena botsebo a nya budia selo a o le masone modimo a bereka a ka ba dira selo sa go tsamaya le leo yena o berekiwa Okay. kore ba yo motshwara kore a ba di ya jwale a le mo mo tshwara mo tshwara le mo kore e ba tshwara le pera le e ba tshwara mo amoja mo simo lo kwana mo profeta o rometse must get a reward Yes. o tlo di kisha di pampiri mo di tlo go kana mo la ba ba motho mo ka ka tlo di a file wena o ne le mo so di o tswa mao Amen. Right. o mo ngona mo di motho yo bona ro sa o mo bothukone a yo thutsanya mara se ka mo ka ba ra re lo le mo ya bereka a se mogwa wa mo a se mogwa wa o dira dilo wa batho ba ile ba tsentse ba grade reward go na le di principles tsa Exactly right. Yes. the first thing is the word Indeed. word first yeah Hallelujah. nama Yeah. kulja wona lo just yona after that man I said this was ba dan chacha service service di bitso la mre kama thoma yang khupisa lo number 2 Oh, yeah. no ba e bolelang e ke ke nahana e ke tla mo tsitsi abana no ka metsa ka re ke ura ele la ka re ke silibera dino ka di gona motsa kwa Damascus mo monna gore a tlapa le wena kwa ke tlapa ka ntse ke dilo di tsa mo kura go tseno yena monna o shumisha ke modimo mighty man of valor ena modimo
idea ya re modimo o bereka jwang nkile o ne le baredi o ne le bapedi a ke ape le ona ka ke bolele ka logic ke bolela ka le wa bona le tlile ka mo ba re bana ba modimo go rwatsa ke ba opela le atmosphere e kwa hala modimo wona a re tsebo na wena modimo wa motsiba na o shumisha ka modimo na mara modimo a romela mo profeta o go isha go personal experience ha ona maka ka thuto hallelujah ke ra eno modimo na le purpose ka wena it's all the way na ke le ke re batho ba ska tisa di prayer request ta ke di jwale now ke di jwale ke mo tsa ko lo chuile mo lo ba be lo ene ba ska ke di jwale amen mara wa dumela na amen yes o kra ngwana modimo le mo bothateng a chachamela kwa pala go bole all right right gale le bona taba gale monna ya kwetelo gale the wait has gone too far aga go latela mara ising go fitamo gale mo ke mo monna ila la kamazo modimo tseba jwa idia ene modimo wa tsabenya ka monno modimo a suru ba ka palisha go police that man but interest ya modimo e be se kudu mona menya monno le ka tsona go mo police mara o le le ntwa inyaka nya motho ene motho o pidu ke tima mo tla anya go tshang ke modimo e nyaka o le go no tshwarwa mo agongwe mo go bitwe le bitwe kama amen kamo amen jeri moje kene dila modimo le ge motho ke o mo mara lena ali afflicted let them pray except modimo la go mo ba afflicted o tla mo o tsisa dipampiri re rapela le tsona modimo e ka re wena self as you the first line exactly we didn't even pray we la tla mo beta o roba la na ke re la rapisa modimo wa rena ge no ngwana wa hae o tlo tsamaya di principles wena o tlo ba sort awo mathatha le ke mo mogadi go fela bara re tshwe le yona hallelujah wala mola a bebele a ngadile mo verse 12 e reng ge felele ja verse 12 bro ali nokaja abana le farapara alike botsina go farapara meza go asiporo kwa nokaja Damascus ali parliament ka moka a Israel ka moka o mise bona nokenya wa malele so na re nokaja a re diphala tele dinoka tsa Damascus a gore mara dinoka ka moka tsa best tsa Israel a o le leti ba tsamela yeti ya ba Damascus khale mo edi aba dinyana ba bona o a le ke most diverse o ne go ri ba etsa solution eno all right fine ka ra se a tsile go tlhapa marezeng kwana a re ngongwe bana o ra ana le bathanka abe monno khala ba a kokobetwa o bile le ntula ngwana o dile le dimpo o dile fa o tsele le yeto o nagana gore jale ge di kamela di ka moka di tswa ka go go tswa ena man wa bona ha ga tswa go motseng wa Syria se ga no tswa go tseba na go tswa ga go ke monno mogolo o tsole le jago ba bitsisa ba mo motseng ba re re bone di bitsi tsa nna mane di tswa o ya go tlhasela ka monna modimo a ja go wa lwala wa bana o se le bona mo profeta wa ma kai ba ku Israel para wo ke woni no ganja ni shi pula le tebe di mushe jo mura wala o se ai le fa ibi no kwele ntula ngwana o bitile kwa bo ngwanana go itsaona dia performa ene wa tsara ka tsela ka e gaola molao wala go shele di ka mogera ka le mo profeta ona she ene ke ona mo ba mo rumetse ngwana ene ke nna man ene ke ba mafilo mo di nuka bo di wasi mo di najo a me matso a mo retse lo mmotsa a tlalelana nna man ngala bana
Modimo a le taba le di-tantrum tsa go. Tantrum ya hao. Ya nna nka se ebile bo rra bana ke se ke re apei. Ito ba tso. Sathane o tlo gata go putsone ito ba tso. Yo tla kwa phenye mo ka re tsamaya ka tsotsi. Ka tsetsa bana. Ya go khuru. Mo ka re khuru ya bulela. O tlo tso. Awo ntwe mo pediya. Botse. Gira ka motho wa ile o ya ge modimo a go biye. O ko wena o so do receive. A dira ne o mongwe a dira ka mogolo. Ma e re ko wena. Wo modimo a go biye go gwetsa mo putso mo profeta. Hallelujah. Bibele le butso re tlo bua mo profeta mo na go ya rena. Well, ke ba ka o tsia mo this reward. Ka ra maphelo bona le tjatji gore ba yo a re baleng a re tswele pele bro. Amen. A ke be nka se ke ka hlapa wona ka tlhagafala. Gomme a wela tsela a bife. A wela tsela gore wela bona rai. Too far. Ile faso le kang. Wa tsa motho ona tla ro ya faso tla ro modira motho a o bone le mo dia motho. Ya ka motho ya le lutjai. Ene ka boamo. Ana ni jeba di biletseng ka moka jona ba tlo di patela. Sa ile bya di gauta tse kwa. Aboa. Tsamaya kwa tsile. Modimo ha mo go kobetse kwa modimo mo dulele. Batlanga ba gagwe ba batamela ba bolela le yena ba re tata ge ka be moprofeta a go laetse go dira se segolo a o ka be o sa se dire bjale gore eng mo gana le a re tlhapa o thakafala ke mo amen ke mo a fologetšego nokeng ya Jordane a nwelela ga šupa ka mo monna wa modimo a modikego ka bona le mmele wa gagwe wa boela wa ba bjalo ka wa lesogana le leswa wa thakafala. Amen. Jale monna ka mogo a ile a seleka ya ka ona gore a namela pere yae gore bebele a le ko pele a bona gore a kata ne a le tšholonga dile gane o ya gona go thoko ya noka e kata jale e yana kwa modimo ka ona ya bala a tlhakatlhakantse ke pefela. Hallelujah. E re ba phatlanga ba di bona ba mmatsamela e ba le pele gore a kwa hala re ke nna manola ga le dira ntwa le ka gona ba di mmatsamela gore ka o iketsa ba re mara papa o rena e ba mo tseba re a tse ke le tsa ngwana ba re papa o rena mara le ka yo pala go thapa mara ba ba kwa ba tsa ka mo tsanga le ka mo tsama tsanka le go ruta no thapa ba mo tsena botse ba re bona engebe a re mo profeta a go pedi le di go ka o monna o mo o bo tlo di dira ra o tse bona jona ga go pedi ntwe nyane mo le gola le di go nka le le ya pe ke ntwe nyane fura go mo di sensing ja e no tlo o le go dira itshile go ra ka se kana no gore ntwe ke reporter pe le tsa report ka ke sonje ke ba botse ba re ba bua la bana ba bona gore nama ni le ka kwata tlhakatlhana sepela marara mo ga ke tlo bolela ga jwa nyone ebe mo dira ka mo gare ka mo a gwendweng ke ra le wena ke bona o yere di ka mo la bolela o fela o bela ka thuto modimo o tseba go bia motho a e mo tshwanetse exactly o sa nna go kwa ba re o tla bona o to kwa ma ene wa tlo to kwa ene wa dira o kitsima ene o tla go dira wa ba le testimony bebe la thapa be tla thapa mola kone a itwa mola ntwa ile experience ga a se dire se sengwe modimo a sa mfutsi ka mogomo ka mogomo modimo a boletse re tlo fodishwa ka ona ke ka mogomo nda a fole ka ona le le ba bang ba fola ka mogomo o modimo ka rwa monyaka a di bereki lo tsela mo yena a re kwa a re ga o tswa a e ba ka bebele mmele wa hae wa ba ka re kwa ngone monnyana a e tswa mola e tsebela ba bona ra tseba ke a re ba le re tswele pele le yona 15
Jale a boela go monna wa modimo a ena le leshaba la gagwe ka moka a ema pele ga gagwe a bolela gare o tsebe gore nna ke lemogile ge mo lefaseng ka moka go se modimo ge e se go Israele. Alright. A tsome ka re ke fodile. A kana ka ba le fodiso. O le ntse e fodile. Ye modimo na ntse a modikulu jwa a ye mo. A kana ka fola bona di sone ngwana. O re wala bona ke tseba modimo. Ele ke tseba di thabeng ka moko go mno tsweng. Go re modimo o berekile ka ena kala. That man a bona gona le ntjulela le na le manga ma. Se mo bra go fodile sa tsebe o sa tsa go fola go tshwi. A o tse go tshwele tswa ka. This time around o tlo ithuta re. Yes. Le ntjulela ke la modimo ka le. Modimo a re go be so ga wa le monna jo boletse go bile ka mogole ba monna o le modimo ba tsamaya plek. Amen. A re ba le brure. Jale ako amogele tebogo ya motlanka wa ga Elisa a re ka bophelo bja morena yo ke mohlankela nka se ke ka ba ka tšea selo monna yola ge a mo fegelela Elisa a fela a gana na bana a ba re ge o gana gona nna motlhanka wa gago a nketinewe mabu a ka bago morwalo wa dipokolotisana tšepedi gobane nna motlhanka ba gago nka se twe e iša didimo medimo ešhe ge se go morena. Amen. Ke la moka. Wa o tlo ithuta ntweng wa a ke fodile. A ra jwale ke tseba o rapela. A ba ka la ntwe modimo a ntshile yona. A ke sa rapela ka mokgwa mongwe. Hallelujah. A ke sa le go rapela modimo o mongwe. Mara o ba ka tifitlhe mola. Amen. Ge nke bo lo mmya letsogo mo a tlole. O ba ka se boleng. Go le lo dingwe tse le kila a iswa to the extreme. Gore a kwa botlhoko ba o tsenelela a ba bona gore bona a kwele botlhoko go tse le mara botlhoko bo ke bo kwele mahala. Amen. Mara it's ya o be willing. Gore le tla modimo le tlo go dirisa dilo tse le gore a o dinyaka ba di ka dibi. Go bona le tlo go confessa dibi. Ba di timola. Gore ba lebelela ba re gore o itla ba gala dibi ba ba yo ra ba le ba tlo tsoshita dingalo ke bo no tla ba le ba o rera motho Alright. maybe o nya ke reward ma the reward ya modimo ke gore a re mo Yes. ntse mo le ngwe ke bebele ge o na le bothata bebele o ye go ba go ba kereke ba o ya matlo Amen. ile ngwa le taba e Exactly. ile ngwa le taba e and then well I get baby from my feeling re motho ana le di afflictions a rapela jalo bile di afflictions a di phone jalo jalo pele ka ena o la o lwala e re ge o le sick ya go ba go lunga wena rapela ke o rapeta su phone jalo e tsa go ba go lunga re re ba go le ba ka bola e re thapele e mata ya moluki mara pele re confessa di ka re ba ka mola ba rapela ba tlo mara ga o ditleng wa mara wa sa phone o tseba e be so ga rwele ba o laita jwa a ba bonela re le mara wa sa fole tabe ke khalwe ra pedi wa ba bia taba go tmo ka wa re he wa bona ngwane be bile re bale tapelo ya mmaka ya moluki e tlo fodisa molwetse le ge ba dire di bidi tlo le balelo molwetse bona go gana go tloga ka re go ne le selo mola Sorry. Amen. go ne le tsela ya go fitlhelela mogao breakthrough mara e tla fela the word of a prophet gore go ka tseba batho ba modimo a ba beile mme go bona ke tiri mo lo ka sa o tshwenya ere ke le ka o kitimanyana ke re Romans chapter 10 verse 13 to verse 17 bibele le ntula modimo moya wa modimo o ntlo di tsore ke preach ba Jesus Christ ntwa mathomo ba dira ba preach ya la preach batho ba sa dumela go dire metlholo go tsona le kwa bibele ka ba la re o ile ga ba se mo amogela a sa di metlholo mingi ka ba la e ba sa dumele ka bontsi mara mo ba dumetse ka bontsi ba dira metlholo e mentsi e be le lentšu pele le bitsa metlholo Exactly. ka re motlholo ona re ka se o gana o le mokeresete wa gana motlholo wa gama Anna. Amen. o ka se le mokeresete wa mpotsa ra wa nyake ka motlholo jalo o tlo ntlaba a jale ya ba kampatamela Amen.
Mara Bibele ya relate. Ai bi ko pila. Ai bi pila to mo fodi do tan tan. Mela pi. Mo tapa kwa. Hallelujah. Diwan bili julo buja. Ko ta tapa wa fora wala auto buja kirna ro kwa lwa. Utaburu nya ka bino. Arere wa na rabi. Ulo buja ro tapa o fole le pera. Wa fole ta ko ha. Ko ba ni bila kisana pera ni bijimu. Hallelujah. 11 to Glory to Jesus. Romans 10:18 to 17. Bana muchi. Ba uto pulufa ke baba bichawe ina namre. Umi gale ba to bicha jange ba se shoba mume. Okay. Ba to mume na jange ba se shoba muwa. Ba to kwa jange ba se swele. Amen. Amen. I'll tell you. Umi baka wele la jange ba sa rumi. Kitona cheli wa yule wo kwatwi. Abataka byama utu amufeta walita abakebuti. Yes. Bela ba ukwalita abakebuti ibe isibowote. Dije saya uri. Kimanga abimeti utabakeri dibegalapo. Eti tumere itwa ukwen mi ukwa utakali ndula mushika. All right. Ngale tumele itaka ukwa ndula mushika. Ele bibi mo wala pe John ere tumelo. Sese pentele fasi ki tumelo yare. Amen. So le fasi le lo tsaona ke didintsi nga o bya matsogo mo go fola mara yengwe le fase le a se malwetse fela ke didintsi yo tshwara mo ka re wena maloba go fola a se o fole ka baka la go dile something no wena o thutsitse no e futse o thata mara ge nke o bula go fetsa ntwenya fenya le fase a o le le ntwetse ka wena mara gore o tlo o fitlha mo di principles tsa re o wine o fenya everything gore o tumelo e tla ka go kwa ebe ba o tlo pholoso ba o bitsa leina la morena e se ba o re Jehova a ere ka mogwa o bitsa lebitso la morena e tshwana le re bolela ere o amogela le moprofeta ka leina la moprofeta ge ba re you call upon the name of the Lord ge ba re you call upon you summon help o bitsa thuso ka mantswe a mangwe ge o nyaka thuso we hwetse le a gone go ka hwetsa ntle le go hwetse leina la morena a re go bitsa o bitsa o Jesu o shuka mo a re so ira bo yo pera lwa ira ge wena o ne mo ga Jesu ye e akareditse mofodisi ge o bitla lebitso la morena a ka mollo ba ra ge bophelo ba gago bo thoma go ba crying out bo thoma go out Christ why so that's why Bibele modimo nyaka ba di pelo di robegile ka wala and only ka dikele go go na le a very deep need ka mahare you are crying out for God, you are calling for the name of the Lord o ka se wa gona o tsewa o bitse lebitso la morena o sa tse gore morena o bolelwa gore o tlo gona o bitse la morena ro bolo go so tlo ba o dumetse a o se maka le bitse o so o dumetse e mara o tlo gale o ka le bitse jwa go sa letseng o ka le tseba yo so o rereng di go go bitse leina la Jesu a kire everybody mo tsama mo ntse mo wa tsewa lebitso la morena ke jole le na ga mo la rapela Jesus a se o bitse lebitso la morena jela ka Bibele or o lebitso lwa o sontse o rubi se di wa o di rutu no di kwa mola di bolela a se yona di ka mo ga ba you call the name of the Lord o ka mantswa mo a one ditsela tsa ga tsa maitirelo Bibele ere monna gore ditsela tsa ga di loke o sontse a dile so le ntlela ke absolute ya hawo ga ba o bitsa lebitso la morena ba ga o wena o dula mo tsa le morena e buletse o bitsa ka o dula mo la o tsosa go ka ka let us let it go. Oh, ata. Yes. Let it let it tell. Jangan nanti kata. Amen. Yes. Oh, well, only two sides. Only cow, man, lengwe. Agil skala rapela. Kalau maka boleh usah rapel. Kalau you bisa lagi. Sekarang boleh aku tu. Pasal takkan masih kami saya juga mau nyata mo. You must still pray. Yes. Pray without ceasing. Yeah. Mara salvation comes out of calling the name of the Lord. Isn't when you pray, when you call. You can call it in prayer. Call it with the
wa dula mo modimo a go nyakang trust only God's provision for your day. Well, go on our become modimo ka mokgwa they say reward. Amen. Right, go looking to I didn't reward you. Go bereka wa I didn't see you. If modimo mo prophet accept him for what he is. Ge modimo a romela Noah. But you bana bwa no abaso le go no modumela re Noah is a good man o re ra botse ba tsonje ba mo amogele re ke ena monna wa tsole solution sa go tshabela the flood. That's his name. Amen. So isn't ba dumele ke dingwe ga re ka mola ba imone ba no morena belwe ba mo tsalo ba a ba iko mmele go opolula aso go tseba monna mo ka mo go tsara dibuka ke dintsi tsa tsa mo ba ke di spoken words aso tseba mo go tsaba mo ba go dira le di leng ka mara. That's when you call upon the Lord. Amen. Right. Sa we mo ke fetsa mo ke le bona a re mo no la Isaiah yo bebele ere wa tsaba tsa mo dimuna bona tsitse ma a re ba le mo John ne mo ke petse na go engwe ke nya gore le ska bala la tshwenyega ke gona go fetsa a re mo John chapter 1. Glory to God. But how modimo a re file mo profeta mo na go brother Branham e be se monna wa go no rapella balwetse e be se monna go no dira discernment e be se no ba monna wa go ya west. Dilo tšeo ka moka tsona a re di gane they are right. But what you are sent for, kore a tla go bontšhe the place to run to. A re no o gane tse dingwe ba bona taba ye e a itletse mpa e tletse mo gore o tlo phunyoga ene go ka dira le tse ka moka tse wa tla botse gore a o khwalifa go phunyoga mollo o na le wena lore That's right. Let's go. Hallelujah. Ere ngwana modimo ka metlha ga a lebelela lentswe la modimo a lebelela lentswe la modimo ka mokgwa a traina bophelo ba ga a bo align o bo dira ka mokgwa le gore ha nya go crema go di events o ge ready wait to escape. Amen. Wait to escape. Maro qualify ka lentswe e wa dithabe a se ka a theoga. Alright. Ise go kere o theogile o mona gona go fa sore in the name of Jesus o tlo go ba ine dula kwa o theogile o tlo dira go la Jesu mo go la bebele lo sta theoga a se go se lo wa le mo di matlo sta theoga ya le go mashimana ka ile o ska kere o taba tsena ka lebitso la Jesu bana wona le go no bolela dilo ka molomo wa ba bebele le tsaba se se tshata ka melomo wona le go no bolela dilo ka molomo mara pelo ke yona it must call out. All right. But bebele mo prophet already believing from the heart. Amen. Mythology modimo dilo ka moka ke ka modimo go disho ke modimo right but o ka se dumele modimo ka go fola because you believe from the heart pele ga wa e bone dilo tse di diregile mo ntse o bona ka mmatlo tseo the right way to believe. Maka I don't know testify what happened but that's not how you believe. When now dumela ka pelo e dumela ya pelo ke le tle la go pulele dilo le di tswela ka mora gore go so dilo tse ka moka ke tsa modimo ne mara ska be ka mora ka pele ka pele ka moka and ska timetsa e nngwa taifa batho ba majana ba rata go timetsa lost it, they've lost their mind, lost angels, but she made everything. What do you want? So, I remember Johnny ki direka mukhomo I remember from verse 9 John chapter 1 from verse 9 to verse 13 then I think we'll pick us somewhere. I need to just wrap up. Amen. Nona bala ka mkhau. Etsa sa go bona bala batho botle ke ena motlafase. O be a le gona le fase, mme le fase le dirilwe ke ena, o mme le fase ga la ka la motsefo. A tla go tshagawe, mme ba gagwe a ba ka ba mo amogela.
fela botlhe ba ba mo amogetseng go ba neile maatla a go ba bana ba modimo ke bao ba go dumela leina la gago ke bao ba sa kago ba tswalwa ka madi le ka nama le ka thato ya monna ke bao ba go tswalwa ke ba go dumela leina la hae ke go dumela the name Jesus. No, his name, Counselor, Mighty God, Prince of Peace. Give that name. La fiwa le la ngwa jwa fa. No, that one. Ka ba ba ntsi ba go ba ile ba le le ka le la ngwa jwa fa. Ra o ku ba ka lina la Jesu o la o ra ka tlo. Aba ba mo lo ba ba tibidi. That's right. That's right. Yes. Our punishment is clear. We must achieve. Wa ba twa ba redi ba shupa o pala. 7 preachers. Ba phomogi. Yeah. Better or to drona. Ahora le dio buen salir. Yeah. All right. Amen. Let's talk about those that ba dumela leina la hae. And ka bona ba dumetse leina la not the name Jesus but the identity. Re sa re Jesus a ene mata. Yo le mo ile Jesu ke magara ba dire ba ibita Jesu mo gotle. Le ko lutere. Mo mara a one pe dira hala. Mo le the name ke ona se go fete reward. But how to reward ya o lift. Yes. Amen. Oh fa ja go la mo la o tamela go di mo man. Wa to tamala mo so ko le bala. Mo tsona le mo fa o. Kale ho mo morene. A o le mo fa. You can afford now. Amen. You can afford to stay your healing. You can afford to Marola, because dilo tsa bophelo di nyaka gra le tsa bophelo ba gago ba le tsa di ke dinyana a di dire so a bolele ke tswalele ke a di bile mo isa 9 no khona go e bole isa mo mo ngetla e bole isa go di bitso le ke le bole ba bole ka receiving the name for the reward of a prophet kabakala u receive brother Branham for kena the only one who has filled revelation isn't kabakala William Branham his name for kena the seventh angel. Yes. Well, I want to know more about the evangelium ngombo Exactly. Yeah. I want to know more about Jesu o tla jwa nne Jesu munno ka ke la the forana. Amen. Baba baba le mutho mo forana ba mutsi. Ba fuwa le power tsa mutsi. That man who got the power to forana. Exactly. Amen. Yeah. Amen. Mangwalo ke a mantsifa. Amen. Bibele Jesu Kriste a re ke ena a rometseng go tlo fodisha ke tshaba sa hae. Amen. Bonji e bana la ba ra bolle pere le kedimo a ba re ka mogo yo ba le mo Isaiah 66 ke tla go tlo fodisha se. Yeah. Bale na go mo re ba le ngole la Malachi chapter 4. Bibele re go tla le tla le le na le healing in its wings. All right. Ba le tlola mo di campaign fela but it's not only there. Yes. That man can actually answer to sin in this. Hallelujah. And it goes up with says Malachi chapter 4. O ka di dira ka mo ka ne sibisi tlo o tla tsetsa. Go go fe ka mo go sinya ka mo. O ka se be le sona. Amen. O to tshwana ke system ya lefatshe pi go bia mo fatshe. Ye modimo a iketseng. Tata o kidima jwala ka Josaphat. Josaphat ka baka la go no dira dilo mola. Ra kidima je teng gore Elia ba mo. Ke mika a mo tla ratwa keng. A mo tla ola ba ratwa keng. Ke bolela ngwena. Go lukile ngwana sa re bolele. Chip talk e lukile. Mara tla go botsa ngwana. O tla go gopola o kitima. Ka o kitima ona. Na go kitima. Explanation now it will be there. Only busy ka o tshabisha bophelo. Mo tong gopola. Yeah. Aba mo la nja bolela so. Yeah. That's right. Mo la pe ka mo gola go kitima. A ba tsa le ya pa yo mo. Ko ya ke go kitima pe. Alright, I read so. Isaiah chapter 9. Alright.
Well, mo profeta wana go ya rena o tlile mo ile mo profeta go tlo forana Christ. Amen. Again, ha forana Christ re so tlo Christ ke ma. Yes. Ka ba re mo profeta a tlogile on the scene. Re so tlo molaetsa le go boru bya mo kae. Ele mo re le ngwana jwa re le ba le leng. Ke ka go identifying the leadership ya go no. Yes. That is the work of a prophet. The work of a prophet mo na go ya na go re so go ba re tshwere o le o ba mo forana. Yeah. That is what he came. Is a uno coacha, dilo, cresta, o mama pilong arena. Regate la dilo jar trainer arna mo chamule. Then the señor relevant you just. Exactly. Yes sir. Mara pele u fita mo le wa ro tseba lebitso la morena. Aua. Lebitso la morena. It's not lebitso la morena o ya mogela o yore ke a morata je. O tlo tsena fase. That's right. Isn't nothing. No way. Never never. So you ba fita so ro khatisa batho ba kre. Ngwana wa gago. Mme aka rapo. Wa go. Ke re kana kwa Noah. Ka mo metsi go bo senyei. Ya, Noah le ka mona le bana. Ba ruti ke ba betshela ka mo metsi. Batho ba ba botsa so go botsa rutwa Noah. Abele. Wena. Yeah. Oh, better. Yeah. I don't know. Yeah. Exactly. Yeah. Kore mo ruti ano bona re a swima la go le butle. Yeah. Kamu ka ba banya go modira skepe sa bona ba kena. Yeah, now. Yeah, then. Isaiah chapter 9. Wala mo repeat it. Wala mo na repeat. Yeah. Isaiah chapter 9. Alright. Verse King verse most verse 6 most verse 5. 85. Yeah. Oh yeah, ka mo bana ba modimo ba bolela. Amen. Yona ba la kam kwa o le kwediche. Ba le tsole ke ngwana ne le morwa yo kutwele go le geteng la gawe. Ina la gawe ke matiti. Okay. Moeleki modimo yo mata tate yo sa pelego go shia ka ri. Leina la ngwana. Jwale go nya go mogela o le mo profeta na forana this one. Right? He's the same one. Mo profeta or he is the same in everything except for the literal body. All right. So it's a wonderful. It's a counselor. It's a prince of peace. It's a the mighty God, the everlasting Father. Yes. His name wale mo atama le kereka diba. Well are it home. Well batho ba ne ba sunyi ba tsebe Jesu. E bo se botlhokwa re ba kwa leina la Jesu pele. Bibele re even wonderful. Matthew. Yena self bolela mo la John 15 are batho ba ne ba sena molato ge nke be ke se ka kata mo ka dira ntlo a seng dira ke monno mo. Okay. Le tse Jesu Krista di dirileng ale mo fase mo. Batho ba na kwa ya ga ne ba ga botso a go le motho ya dira dilo tse. That's right, true. Le ne go di ma batla mo jara lo tse di dirang. Re ba dire di buka man. Re fitla mo re le mo a gona. I want to so never identify for that name. What it is. Kiana wonderful. Who was no more wonderful. That's what I do. Amen. Just walk man. Kiana that wonderful. Yes. Mosadi abele. Wasn't a munamo. Barbara ga go dira these days. Ba ya pala. Ba ba sa nyebo nya ka peu Samuel. Yole ya mosadi o be sinye go le peu. Mo du yo thoma. Wonderful. Ele counselor. La dura counselor ke bana bo mo. Village. Abe counselor ke be ke lebeletse le counselor. Okay. Ere ke le lebelele mo. Linjile ke le lebeletse lana le. Alright. Ere ke an advisor. Alright. One who gives what to do to get things done right. Oh. Kuri Okay. he dilo di utlale. Yes. His name. Kuri a ilo ba go bitsa le bitso la Jesu.
he comes to a level mono umuta regulo du talenti akizolo talla kini batho talla kilo tshitse ka patane o tla ka lefula. How to do that? Nto mole o e go makatsa go fela re nyaka advisor ya gore ke nyaka motho ka advisor go o nyaka motho a tsene ditse wa o tsenelele bale bibele re wa le mo ke da advisor bale ge o dutse dilo du tlabile o sna mmutisa o dia gore a o tsore ke man. Yes sir. I don't know his name. E ke bo tsore ke ma o tlo gona go ya mo yena a go le o mongwe ka o nkeletsa. Hallelujah. Amen. Go tlo mika sa o mo kwe wa zo go tsena o file na ta ona ka mo go tsa wa. Yes. Amen. You are again no rutisa charity to difficult subjects. But a person trained to give guidance on personal problems. See advisor, counselor. You are a personal problem one umbrella. You don't know his name. That's right. Yes, sir. You don't know the Son of Man. The Son of Man are the prophet. Yes. Brother Branham. All right, I'll give it Yeah. Jesu Christ. Moyo mdimolo fa aulo solo matata grego aza uboncha gregore ejefini laudisia idira byang in personal. Yes. Kuru to mo abolela di puthe oje atamoka ha ogono wala aka wala mo atidemo au to the church age. Yeah. Oh, when I will talk about church age. Yeah. Oh, when I will be like oh, na unkodisa. At that level, we exactly. Amen. But what you make is okay, but they don't reap the benefits because they don't know what is his name. Yeah. Well, a counselor is a senior officer in a diplomatic service. Counselor. Yeah. Well, but a senior, what I want to move it. But in diplomatic service, but a senior person in the management of international relationships. Sure. Well, more international. Interdimensional relationship. In the management. Hallelujah. Management of interdimensional relationship. But an officer is a person holding a position of authority, especially one with a commission in armed services. But police officer. Authority, especially as the authority, you know, is commissioned. As who feel a mandate or I am when it comes to armed services. How can I before we fellowship to fast? Well, most were arrest Lawena. Well, more tate, we are like and also the or get network airpage. No, and we can power. It over a fell and just couldn't wait. Maro to get senior officer. Senior officer. What you done in the armed service, Ulu Tila Ramos is well trained. Hallelujah. But a holder of public, civil, and ecclesiastical office. Public around concerning people as a whole. Yeah. As an officer. So go to the public everyone. And civil for citizens. Just of the affairs. Officer Israeli guy, and then Murabini guy, and then all people for the public affairs. Civil around citizens.
and they are concerned. We are only the citizens of Jerusalem. Dilo tse di tshwere ke ena ka moka tsona. O di mo tlaleletsa wa tsore go diragalang ebile o tlhalosa dilo di bile upside down. A o botsise. A tlo rapture e tla pele go before e tla wa throne e tla pele ga gona sepela. We tla dear mekar. The officer is here. Yeah. Yes. Yeah. Jesus fulfilled and is still fulfilling all his name. Also the same yesterday, today, and forever. Amen. So Baba will recognize him as a senior officer of interdimensional relationship. Because Baba Amrela advice young way. Yes. Yes. And offer reward a way back to God. All right. That prophet who was to for each that man connect her back to God. Now I know that you are a man of God. And the man of God is in you. Who identify Amen. The reward of a prophet or a prophet's reward. So we identify William Branham King. But Baba Paleti was about Johnny King, one of the was about Umuso. One really take a mafido, so he just about Jesus to a guy Khalidia. That was the wrong way of identifying. Yes, sir. All about scripture. Limuna Ila Rawa, Muna. Ukaja ngo Nazareth warkathe ya kala you ari scripture wana mure ana kwa muzimu munyani look at what came out ari mulebele ka scripture kaka bata buni ma scripture tree ke mara bibili mo profeta mal manga ka tabulela dino kalina la ka tswelele yawe yeah kala ya mo profeta wana kwa ya na abulela something si ba ka mo khoda with that man. Yes, sir. Well, my prophet and often doing what era proof. Okay. Good era is there. Yeah. Because often doing is solid. Yes. Say. Good here. He at Encha Mutarasilo. Usunja John Lagamola with. Amen. So, Rakaskara Honawat, another opinion. Exactly right. We believe as many as received on his name. So, Molajona or Fama Fido. The only solution or if you want to grow, you must pray and read your Bible every day. That's true, brother. That's right. One more how give up a all night prayer. But it is not a immoving, but we got a lot what happened. It is about to show our big eye feel. What about all night prayer? I do what I'm going. Margaret's already must pray. Except. Every day. Give me profit our now. Amen. So when you go on, I'm going to watch about Ukasibeli answer a young way in the profit. Hallelujah. For the when I'm going to want Chagalia how. Mudimu na answer to that level. You are going to work among Wadimu. Yeah. But I want to Mudimu to turn off the army mission for today. May God bless you. Glory to Jesus. So, Rikaina Msifat Watarina, and Brother Tim, and Kopena and Shakamudimu. Udimana Mudimu, Kalizola Masha, Bisanamana Chesu. Rale Mohamudimu, and Nakaro and Chofa, Mudumia Wateha, Mudumia and Kalila High. Amen. And you would say Bishop was no exhibition to how. Osebishi jana kama mama na mtumarina waramoka babitu wa pana waneka na laka nake kwa mara Amen. Udimana na matrauka na unabu wasika sana mtumo. Yes Lord. Udile warape pa mtumaka ntateka kwa weno zilasa restaurant restaurant kanti bilunjani na mara. Amen.
modimo lentsile a ona mongwe re ka lebalang ona o ra le topa ona marena modimo wa ka empa re fetala fela marena modimo wa ka in thy presence ra o leboga marena modimo wa rena ka gore jehova mangwele a kile a bolela a re tlhaka lengwalo ya bolae empa moya o fa o phele jwale modimo bontši ba rena re be re nongwa ba re wa bitšang leina la marena o tlo phološo mara re be sa rena be re tseba gabotse gore na leina la marena re le bitša jwang mara wena ka gore modimo wa lerato modimo wa dikgaoela o tlile wa e bula modimo a ka ntsa re fetseng la le gore mo dipelong tsa rena wa re bontšha marena modimo wa rena gore bitša leina la marena se o ne go elela re bitša jesu a gantsi mara modimo a ka ntate ko o lemoga se wena o leng sona modimo a ka ra o phelela go se wena o leng sona marena Rana was not a son of Mo. We are so blessed in our hearts, Madam Jumari. The Jilly with us, Moya Maka, and native, your hair, another watch, Madam Jumari. Amen. We shall return to the Jewish way. So, Katabana, how come to Governor Jumaka or Kupareka? Emily Muman Jumaka and Tate, and get away them hang out in Amarena. Requisition Jumaka and Tate, says to walk for Fatami. Retuition with Maga Papa, Tata, and Piluta and Amarena, Pilutarena. Juale kanama na mjumaka imba Jehova na ugele na mjumaka leo pitahale chake maemo na mjumarena imba ngere tsibona khushaka wena una le muri bileta khona ona le monya ka muri fikha hona na mjumaka leo leo fikha na mjumaka isitsela yere thabisha na mjumarena re ka ba le the better options by ourselves mara mjumaka ntate ka wena uguletse socialist pimba na mjumaka amen ra ugele mjumaka ntate la tele so wena function ka mehlamrena Shofata wana baha mtumwaka, shofata wana makafula wana mtumarina, shofata mtumalika Jehova, shofata wana baha kama na mtumara na kusha wana ngafa. Kama isa mtumaka ntatanga nilala chema kwa na mtumaka nitabeni. Mo mtumaka tushwa na chongo wana mare. Ili mtaben ja khol khotsa sapa no na mtumarina. Mo and all preachings na tasara hutini. We thank you Father and we bless your holy name. Tukabara patala la huzala mtumaka khofala wala na tasara hutumo. Orevale na mare na sirre tidit lenja na mtumaka is different homes. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, Amen.